jadi ada kumening tiarong mekarik lo pada saya tarik kretom alam the jadi tum ada kumening tiarong kido aro tum sitame kecerok tok ini tum la duik lo athema ili tum la sola MLA kilika prang sitame ili tum ex MLA ke hai dosting long thang sitame ninje kai lo je lake ili tum district EP DS company khan kodang sitame radang lo jai dak lo tapi ini tum sitame la duya hoy kido tum ta itulah council long lagi puri pen angtangan ini tum dak rong arai kido tum nili penceng lo kumame along lagi puri do lo kasi so tangka puthak dong si nili tum han council so sitame nangching kipi nang than pidun pen dong si asolong le abinimoy atangka dong si long lo bulute nili tum rong tangka thangala ma de la pen hala ditu kache song ke bang akorte tum han sta chungli lo je alang itu tahu kan lo kira kan ke mixen lo sitame pupen alang di besa hong kini je teng lo dan ini tum rong du mate adu yang hoi kece do arong ini tum kumeni ki arong ditulah amika tum penseng lo nang cing ki je than tu son te ini tum ta ning theji akola pen ini tum ta so ka song sitame adi pidun theji polo sitame ini tum hala solam the be na masini ini tum la ku bang ke adi ta pidun the ke lo ni tum mangi no bang ke lo je ini tum kajironga kumeni ki arong kohara picnic spot Kipuri, na kumeni tiarong iria, kumami adong le Kipuri tun an sitami nili tun kala sobi ni mo ba kenan sob lo, la pen nili tun la dak, la so adias company han pi det pen, kahen lo dak han ke la ke ili tun an thek no ma ke thek long le, athima ili tun la so na awas sai ili tun ka chongda dam puno, kunat ne ke akhe helo ke dam tun da do la pen, kumam ne ke angtan ke do pen, chongda do pen ki thi lo ta ili tun kar bia khai ke duik pik la, la so posi ili tun ka jironga ke sinong nam je thang plong adin. Karbi tum sitame kepa kidun naya dim lo ta sopo jong se la haya company nang dolo pulo te dak kedo karbi tum ta chingthur pon ko ma khusi nili tum la dak khumeni tiarong mate kohora area rat anta nili tum ninje the pon lo tape nili tum la dak khumeni tiarong ki puri dun along le hem fu tum ta jong se la sonang bilo pulo te mo ili le jok tem long le ta ke the ga tum ke the kriya sa pu dum che da tum chongda tum long ko to do long ko khusi athema la ma kai din ke nili tum kohora area ke council asa kuri department asa kuri kilong dun ko khai ke nili tum hisab de tabun kompi nona mata nili tum ke la dake konani arezo hotel pini ni ke chongda se ke sona khasi la dani tum adung arai jong si am so se company ke thenang dolo puro te nili tum kohora area tum ta ke chongda ke tulota abar saimi ko husi nili tum ninje the na pensi nili tum council asa star ake hai nili tum education em research to bi la pen nili tum CEM ake hai Sir Dr. Tuliram Ronghang alang ni phanta data tipi alam theke la puno ni tum la adu yara ke do dun akar bi tum fumening tiaro la bangkon kon mama rong ni segi puri dun mala so thar bang ke alang ni tum stale councilor so DS company ru pening ching ki tinang be ki athima ni tum ta nili long le alang ni long le ki puri dun tum ni tangka long le puno te ni tum da ake jo ma ke pi thek la lo la pen alang li ala ka ti song korte tum hada chunung di lo lang itung lang lo make sense lo la pen mo la son nili tum ko hora area chot kali ko mane kapre area da dutta hai ji la son thaga kes ke la si chirap se to chiroi lo bote la kan se ke melo la pen nili tum sita me pini la solam klar bang ke nili tum fumeni ki ba ko hora hoi pen si nili tum solam klar bang ke alang itung hasta to news speak lo ko tum Sharlo bon sita me isinong council so ro pan sita me EMC am tum fan sita me nili tum ka chunung ri bang la lo jitu ladak company lo jitu long le ki puri du la tum fa nang le tum stame company pe naching pipira mana le tum hin pe la jitu long le puri du tum fan ji la so abi ni moy mate tangka di pi fan ba ke na bo du nang ji la pe la bang ho lo le jong se na bo I du de jong se long le bote la bang ni tum adu ya ho ke do ara tum stame la ni tum bang e project hi la so posipi ni tum press meeting ni nang ko la pen la so along le bang ke ni tum soel mate council along le bang ke ni tum ke kachira yunji bang ni tum rada tum ni tum ni je ko wi athima la ke council along le lo council so se bang company han pi lo mission lo moni ni tum sta me adu ya ha ke do tum da me bore ngor sailong tum po la pen la jitu ki puri along le ke puri tum han ke alang ni tum mission pena mesen ni epen ki PG fancy council so EMC hada tuning be